Hausi Fabi Mariba Pauda, Appropriation Bill Ani Pass Tobagalina Assembly Matam Kapane Chokre. Amadi, Hainanda Sapam Ranjit Kawami, Ama Hakiba Dr. Jenaba Mui, Aniki Yum Yam Namay Takre. Kurumjari, ISTV Manipuri Pauming Tabiru Singbo Taramnoxari, Hausi Pox in Sanong Pisari. BJP Singba Chungshin Naba government Sigi Ahanbo in a Funkiba Assembly session, Nasi Appropriation Bill and Pass Tobagalina session Matam Kaktani Chokre. Nasi Ayuki session da Nabimatung ina, Tasigi Tankuni to the Putokiba, Manipur Appropriation Bill number 1 Amusung number 2 Kanaki. Kanaki Baduda, members in Imragtega yet Payaw Dabana, Kanaba Hovaga, Pass Tauki. Makataba agenda later badagi speaker na house matam kaktana yechoki. Ngarang hingang mongzanda sapam ranjit kawamyoy ama halamba thogdo aduda chenabani haiba myoy anigi yum miyamna ngasi amanga tathon bagalwena na mai thakre. Mihada aduda chenai haina miyamna mai thadokraba yumbu ani judi Soram Sanjoy Singh apokpa Soram Ningthem asan bige awang lekai amadi thogdem Romeo apokpa manglemjau asan bige mei lekai degini. Thogdosgi matangda pulisagi phangba pawgi matungina laikhidraba sapam ranjitna achan bigai lerak achobodagi thogdem Romeo haiba mi asigi machanupi sei tara manga khaktangai bi asi tha amarongi mamangda ijat manghanki hairi thogdok aduga mai lenena mahapu makhoi anina hakhibani hairi thogdo asida rape victim oirivi nupi asigi boyfriend khundrak pamdagi akoijam Rosan koba sei kunmanga rom surabanaha masu chennai hairi Ngasi miyam hortuna Soram Sanjoy Singh amadi Thogdem Romeo gi yum mai thakibani hairi Thogdem Romeo asi rape victim oiribi nupi adugi apokpani hairi Soram Sanjoy na nupi adugi mamani hairi Amaramda rape victim adugi boyfriend ni haiba akoizam Rosan gi khunrapam da leiba yumsu miyamna amangata thonkhre Police na Thogdos gi batangda thizinbagi thabak chathakre BJP Singba and Viremgi Sarkar Sigilem Hori Minister Ahum Ngasinu Chilpung Maritaba Matamda Ras Bhavanda Osak Logani Hairi. Rimski Director in charge Natraga Regular Director Hapu Haina Nasidagi Rimski Teachers and Medical Association Rims Nurse Association Lamfel Part Non-Teaching Employee Welfare Association Amadi Teachers and Medical Officers Association Akongjong Tasing Bahokre. Rimski Casualty OPD Academic Amasung Administrative Thabak Thoram Singyauna Operation Theatre Fawba Mathau Tokidre. Ngasi Masing Yamlaba Rimski Mahiri Singyauna Rimski Teachers and Medical Association Rims Nurse Association Lamfel Part Non-Teaching Employee Welfare Association Amadi Teachers and Medical Officers Association Gimyoishingna Wakan Mifam Zateki. Sangsani Bakongjang Asna Maram Ojuna Anabalayang Balak Pamyoishingda Chauna Kudong Chadam Mayong Hale. Wakan Mifamatu Dasaru Yakiba, Teachers and Medical Officers Association Gi President Rosen Fongdorapada, Rimski Director Athumatamda Haptuna, Matong Chil Tohonbu, Director Lake Tavan Marabojuna, Rimski, Darkar Kusukulai Mayam Amasu, Labangam Drehana, Fongdoragli. Mata Pangdreaduna, Masi Insazama Haptribaba, and the tea, Kongjang Matang. Sit-in protest nika tawba matungda kogi servicing system matang paralyzed ropagi mawung ne koina hujil lari basi mase adu masana lari patabani haibadi director laita ba haibasi mapu pandabani aduna masi yaudragadi administration je pura stainless steel leibani na masi ki matang sida ina hygiene basi rims ase mayam ubida doctor mayam gi responsibility ngato ina ui masi ta singbadi manipur gi responsibility ni Rims Cyber Institute ase masi chaukalan bahai se prajagi mateng yamna darkar lei moine involve tawdragadi masi chaukatpa bidi sungoi oiroi hojike hairiba director leita bahai se akoi gi staff ngakta gi nate masi manipur gi praja bu aidi masi usitta bani haina su logjaning memdi masi remote oibani na ekana su yaudru yani haibi mongda ekta numit kunni ase moina karibta tawdama kai thambang ngami base akoi rims gi doctor wa gi wa nate manipur je aidi samna rabda moi kaya thoi bidre haibagi Amaramda tongan ba mafam singdagi anabalayang balakpa miyoishingna OPD yang na Rimski Thabak Thoram Singh Lakibadagi Kudong Sadwa Mayok Nari Haina Fongdoragli.
आदि लागा सी येंगाइन तोबने दुबो सी थिंग बि सी नुआइत्रे डॉक्टर जो ती गी लेतिएबा हफ्ता अमगुम लेरगा था अमद गोमाइन तोएबा आई खामबोक तैने डायबिटीज नाबने बा लबेदे जेंगदोबा अदो हौजिसे सि थिंगे हाइसे हौजि इमा होय का कदाइ दमु चप्पीगने खंगे आई अदम हल्लाने हल्लनेबा इमा द स्माइना अनाबा येंगेन लाखपा टाइमिंग सिदा सेजे थिंगगा लेरमबसे सेजे इमा होय द नुंगाइ तव फावदो कदाइ नुआइदे बा पसासु म्याम तेंबा इसासु ngam tar chat paw ngam tana yenge lai bo kamai नुआइदे नो अमरुंदा रिम्स के रेगुलर डायरेक्टर हाबनबगीदमक्ता मतिक चाबा मियोय खननबा डीपीसी पाक्थोखरबसु हौजुफावबा हाइदोक्तना लेरि हाइरि अनौबा डायरेक्टर असि रिम्स के डिपार्टमेंट अमगी हेड नत्रगा अटोपा नॉन मणिपुरी अमना ओइरबा याय हाइरि मसकी मतंगदा मिनिस्ट्री की माइकैदगी हौजुफावबदी सबचाबा खंगलक्ट्री मसना मरम ओइदुना रिम्स के थबक थरम सिंग पाइकबदा चाउन कुदोंग चादवा मयोंगनदुना लागली हाइरि हौजुफावगी मरथन अतेन मब्रेमतंग लौजरी वांखै निंगथेम पुखरी मपाल दलैबा करियर नर्चर सेंटर दा लाखलिबा अप्रैल की तांग 10 दगी क्लास 9 अमदी 10 सीबीएसई साइंस एंड मैथ्स अमसुंग क्लास 11 अमदी 12 सीबीएसई अमदी कोसेम अनिमकी फाउंडेशन कोर्स हौजरगनी Oza Pain Relief Ointment Khwang naba, ok sikpa, tang sikpa, pu naba ni singbada sinaba yarba, lipsam kumna puthok saba Oza. Iridio Coaching Institute. Admission open for 5 months. CBSE Foundation course for classes 9, 10 and 12. There is commencing 6 April 2017. Timing 4:45 to 7:30 p.m. For details, please contact Office of the Iridio Coaching Institute, Kesampa Tiltomlekai behind Radio Hotel. Contact number 8131025634. The new Jigsaw 2017 series beats your heartbeat. World-class interventional cardiology at Sky Hospital, performing non-operative closure of hole in heart, coronary angioplasty requirement and RF ablation. Don't delay. Hurry for consultation with Chief Cardiologist Dr. L. Shamkishore for hole closure, RF ablation and other procedures like pacemaker, ICD, CRT, combo angiogram are also available. Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. Do you want to run this country? Become an ICE officer. Join Ujjwal ICE Academy for foundation course. Ujjwal ICE Academy, formed under the guidance of star police officer and to make them realize their dreams and to run the country. The facility for providing their expert guidance are from the best instructors from Delhi. Join Ujjwal ICE Academy for foundation course. Bread from Likla Bakery. Hello Doctor, ISTB na Solsen Mikuding in the Midang Pumtok Tavamatunda, Sandok Seba Life Phone program ni, Lagdeva Market Town Kulumdoi, Sabolsen Numita, Dr. Umes Takel Mayumna, guest Dr. Epigani Pikna, spine injuries, Young and Sharu, Sopan Bamsumasik lying Havasini, Aduna call to Birakata Bakery telephone number 2442336. Breaking between the Taramna Moksari, Makataba Pagda. United Nations Racism and Armed Forces Special Power Act 1958 haibasigi matangda nomagi oiba khananaba mifam ama Manipur Press Club ta pangthokre. Women Action for Development Northeast Dialogue for United NGOs Mission Manipur
Complete Widow Forum amadi Youth Forum for Protection of Human Rights na punna singna pangthokiba ngasigi thoram aduda Women and Social Information Center ki President W Dhaneswari Khwairaman Kaithel Lambi Matai Popam Phambi Luk ki President and Binana Singmana Daista Presidium members singwana saruk yaki ngasi khana de naba mifam aduga mari lenena United NGO Mission Manipur ki Secretary U Novokesona Apaspa inisung amaga chamapan yankhaini panasi jat bizat khaiba makhalgi ek amani haina United Nations na khangnaraba wafamni counter insurgency natraga terrorism thengnaba ekni haibasu masigi chapchaba official oiba orders singamata ngasi fawba lamdam masigi miyam uba phangre India gi Parliament natraga Ministry of Home Affairs na ek asi lokthoi haibasu Dr. Oidawagi maram miyam data sengna khanganri एक असीना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 14, 21, 22 वायोलेट तौरी इंडियन आर्मी के चीफ ना एक असी यावदना मखोइना थबक तौबा ngamloi haiba sigi chapchaba maramsu pidri haiki the Armed Forces Special Power Act Durban Declarations on Racism si violate tawi India si state party ni aduna India na madu khangmam daga tai anishu budana masigi act Indian Constitution Article 14, 21, 22 violate tawi aduna masigi act lothokadobani haibuduni aduna hojik akoi anoba sarkar ama BJP ki sarkar akoi honorable CM Birenna lead tawi basina masigi act amukhana akoi mayam khanaraga masigi act am thuna repeal taunanabagi decision ama assembly da puthokpiba aduga parliament da khananaba when haijari aduga akoi report mayam ama develop tawjagani report sing jakoi United Nation gi official rapporteur on indigenous people the thagani aduga working group on racism da koi thagani aduga prime minister home minister na chingba mayam da sudum thagani International Manipuri Mothers Association and Advantage Trust ki taramari subama pokumon thoram ngasi trust asigi sangai pathiam lera community hall da pangthokre thoram aduda imagi president Khuman Leima International Awardee M Sana Human Rights ki hanagi member RK Rajendra Singh ba American sarugya ki RK Rajendra na lamdamasi akoibagi fiwam nongmagi kaitharakli jiraba tanphamasida ekhoi amatta oina punsin minabagi tangai fadaba leire haiki Mekli Manipur na capital or Banataba, Hujiki Manipur, Sigi Manunda, Saru, Sami Manunda Nipan, Valley, Nipan Sigi Manunda, Akoi, Amuk, Akoina, Mate, Vanilla, Manipur, Loinamaki Manunda, Saru Ahum the Gaire, Mulabane, Sidesida, Akoi, independent Tali, Other Kwa Manunda Leva, Hango Mayamna. Kongaga independent tan budo karisu oiba yaroi linnama thadara pata chara tamtam no no yot kini sigi phibam da lairabani yamna luwa matangni Imphal dagi Nambol Fauba passenger service tauriba Khorifaba Transport Cooperative Society Tata Magic and Diesel Auto Service na ngasidagi bara hengalagani hairi ngasi nomagi sintha leptuna bara hengana ba ware blokre Asigumba khongthang asida miyamna mateng pangbiu haina auto driver amana phongdorakli Iran ban miyam gi apunba khorjailu ima kholgi taramanga suba mapokumon thauram ngasi Manipur Press Club ta pangchokre Aiba Birendrajit Nauremda Waribam Maino Saireng mana English ngani tara tare pikre ngasi gi thauram aduda JN Manipur Dance Academy gi director L Upendra Sharma ima kholgi president Keso Singh Progressive Writers Association ki President Salam Tomna Mareba Miyosing wena saugyaki Thoranga mai lenena ima kholgi sahi ki sefong iraw khol fongki Keso Singana iba pakhong singju matel ama haina mingchon ba maitei meki lairik amasu fongki Birendrajit Nauremna Manipur Saita se matam pumbada aseng balambida lehenaba honaminasi haiki Masuk ke dalam sehingga saya dalam sebab orang itu ay buku berapa kali ay sehingga yang yang yabi tu bahaya nato kuan yabi bukan tu berdiri masih mana sesi Indian Council of Agricultural Research ICARG All India Coordinated Research Project on Pikki Makhada Kaugi College of
Animal Science Sinduna Okta Nagan Balai Nangatuk Nabahida Kapok Bagalunena Nomagi Oiba Scientific Oiba Ok Webagi Awareness Program Ama Ngasi Fayang Deliba Manipur Scheduled Caste Welfare Association Giloishang Da Pangtokre Department of Animal Science ki Head Investigator Dr. Tiam Ramdhir na Fongdokibada Manipur da Ok Weba si Paksan Pamnaba Simpam Ama Oirakle Thabok Pangdabagi Awaba Mayok Nariba Lamda Masida Sa Sing Yokpana Amatangaiba Sentok Lambi Oigani Miyamna Scientific Oiba Mongda Ok Luhenaba Advanced Program Masi Pangtokani Haiki Family Welfare gi Hidalangtak Tamba Godon Mai Chakre Thodogasi Ngasi Yupung Taruk Taram Daida Tokibani Mai Sakpa Aduda Kari Kari Amangata Tokarbagi Haiba Kangdok Naba Tizinbagi Tabak Chachari Manipur Fair Service na Lakuna Mai Kanbagi Tabak Chathabadagi Ka Hena Mangata Thokadabadagi Kalhaure SIBS Amadi TV gi Matangda Awareness Program Ama Moirang Khong Loglaw Bundalaiba Network for Positive People Imphal West na Sinduna Network Asigi Office Tapang Chokre Thoramaduda Imphal West ke District TV Officer CS Mamza Devi District X Control Officer Dr. S. Gopal Amadi Network for Positive People ki President E. Bikramna Mariba Miyoi Singana Saryaki Dr. S. Gopal na Thoramasi World TV Dega Marilenena Pangtokpani Haiki Khusamnana chatlagadi TV gi santorpadasu handa ngakthokpa aduga ISIB dasu ngakthokpa hariba program asida focus tawraga ngasigi asigumba advocacy meeting asi bihana organize tawjab Sohnisin Samapan Marpumari da Lekhidraba Assam Rifles ki commandant Durga Bahadur Rai gi asi bhaksang Kumal Lampake Sai Complex ta Leron Chankraba matungda imung manungi miyoisingna Mahaki asi bhaksang Hindu ki chatnabi matungina Aroiba Mathomangam Pangthoke Haina Court Wakalakpadagi CJM Imphal East A Noktini Sorina Takiba Order Magi Matungina Leron Chankraba Commandant Durga Bahadur Rai gi asi bhaksang amuk lokthokuna ngasi minuthong daleba cremation ground da Hindu Dharma gi chanabi matungina poloikre Hindu Dharma gi matungina aroiba mathomangam pangthohan bagi damak lekhidraba Commandant Durga Bahadur Rai gi masanupi I'd like to thank the Manipur government. I'm sure my dad will be smiling from heaven today. He was a good man. He was in the army for many years, and he served India for a very long time. So despite us being in Nepal and we've grown up now, we're really happy to be here and to be honored like this. Thank you very much. Backyard Petroleum Farming and Fish cum Livestock Integration Farming System Haibasida Nomagi Oiba Awareness cum Training Program Ama Central Agricultural University Kaugi Assembly Hall the Pangtokre Directorate of Extension Education Central Agricultural University Imphal Assembly the Pangtokibatora Madida ICAR Research Complex for NEI's Region Manipur Center ki Joint Director Dr. N. Prakash Veterinary Department ki Joint Director N.G. Ivotombi Kaugi Department of Genetics and Plant Breeding ki Head Dr. P.S. Ranjit Sharma Department of Animal Sciences ki Professor M. Dhaneshwarna Maruba Miyoshin Oina Sawyaki Dr. P.S. Ranjit Sharma na Farmer Singna Lairiba Makoigi Haitoi Sing Thoiba du Akang Hai Singa Tanaduna Sentok Lambi Hena Fagrana Bhonaba Dangai Fadi Haiki Akoi scientist singchi Lomi ki manakte chalakana interaction tawba wari sawa scientist singsi chu research tohonba Moi awara pakarino have hena kumang saksana nabagi loksalakpa khoi bharat sarakagi anuba initiative ama makhada launch tawkiba program niana smai thamjagias Mikhal Dabati Horabasu Thanga Kendra ki Sakot Thorang Lepalaitena Honabaga Ludena Kendra Sida Congress pu hena mapangal kan khathangani haina hanegi MLA Tongbam Mangibabuna Kendra sigi Congress ke maroiba workers singalunena Mikhal Mike Pahog Dabagi review meeting pangtokpa ki thoram da haikre Moyang Kunu Guleba Mahaki Yum da pangtokpa thoram maduda Thanga Block Congress Committee ki maroiba Myoikyasu Sawyaki Mangna paikaka da thabak thoram singda miyamna mateng pangbiu haiki Patanjali Yoga Samiti ki Tere Subamapo Kumon Thauram ngasi Patanjali Yoga Samiti Chingmairong branch na sinduna Chingmairong West Pelaiba Shinyam Sama Devi Town Hall da Bangtokre Thoramaduda Dr. S. Rajendra Singh, A. Tolan Singh, Dr. S. Kulachandra, S. Ibungoton,
W. Pandichandra Singh, N.G. Teskumar, Amadi, T.S. Zanki Devina Singh Ba, Mwekiana Sogyaki. Pangtok Kiba Thomasi Matangda, Dr. S. Rajendra Amadi, S. Ibumotona, Wapam Kyatham Nagli. Hausi Lakwada, Maripapau Amahana. Appropriation Bill Ani passed the Bugalina Assembly Matam Kaktana Yachokre. Amadi, Hainanda Sapam Ranjit Kawami Mahakibatok Dr. Chenaba, me Anigi Yum Nyam Namay Takre. How's it the STP Manipuri Pamatang Salojere, Nian Tabi Musima Mukana, Kurunzari.